Prva domača tekma za naše pubece, žal pred praznimi tribunami, in tako bo še nekaj časa, se je končala z visoko zmago. 3-0 nasprotnik Brinje Grosuplje, prvo gostovanje v prvi ligi na sveti travi Ljudskega vrta, torej za goste, ampak Maribor je bil vse prej kot gostoljuben in taki, kot ga imamo radi. 3 zadetki, torej še nekaj lepih akcij, in tu so najboljši momenti tega obračuna. Res je lep občutek po tekmi zaradi teh 3 točk proti nasprotniku, kateri nam je, tako kot smo pričakovali, v nekih trenutkih nas je prisilil, da smo taki, kot želimo biti. Zelo taki delovni, odgovorni, mentaliteta je bila prava. In potem smo v pravem momentu tudi pokazali, da imamo individualno kvaliteto in tekmo rešili. Zato si predvsem fantje zaslužijo čestitke, ker so bili taki, kot moraš biti. I finally got the goal. I'm very happy about this and hopefully I will keep doing like this. The manager gave me the confidence, and when the manager gives you confidence, it's easier to play. We are all happy. It was important for us to win today because we wanted to make our first victory of the season, and that's what we did, so we are all happy about this.